Ja sam tu samo da kasne račujem. To je standardna procedura kod ulaska u Lođion. Na most. Tako, morate skroz van. Da. Nazad na Englezera, pa na Bika, pa na Lođione, pa onda... Dobro, ja sam stabilan, sam na tebi nešto. Prema Kninu, isti fenomeni, jel? Krećemo jedna, druga. Kako dobro je. Dinka taj mrzi je ovo. Beni. Ne ga on mrzi, ja ga obožavam. Mora promijeniti smjer u krojačnice. Kočnik nije tamo. Kažem, mora promijeniti smjer, ide tamo skretnica, može se dogoditi da... Gdje? Sigurnije. Da, sigurno. Da se Ja mu bacio to za moj kočnik. dogodi da se slučajno prebaci skretnica dok je ono pređe ranžir, može se Kako čuje si ti kako stojao skretnica, da ne upravljaš rukama? ne stigne reagirati. To je stari Ima automobilist. Englezerica u Karlovcu. Nekada. Pa ja ne, ima Što dva, ti upravljaš mislim, a? više. Česte. Pa pravilo je da mora promijeniti upravljačnicu. Ja, na Seji, na svim svojim drugima. Kad ide bočno, onda sedi na sredini. Da. To je isto ono, na tragu one fore sa zimskim ljetnim bandažama, jel? Da. Može malo samo da onda ne promijeniš upravljačnicu pa se dese Moravice krajem 2011. Da. Sad će mi bika za jaka. Končarovci, jedan i drugi. No? Kontrola kvalitete i ovako nekakve djelatnosti. Zašto je ovo tamo? Šta ovo pušta? Pa namiruju ga ovdje, šta će drugo tamo? Onda je tamo ušao kad smo mi došli.
Tako kako je. Ona može biti... Gdje nema turistiranja? Tamo da, treba biti samo to. Samo bijel crta. Kad je pri kraju da su dvije crte. Mi njega je zašto da kursirao. Let's go. Ćete tu kut? Moje? Ne, ne, sve. A hoće se moći pogledat šinobuse u hali? Sad ćete kad do Peljana se pogledati Šinovac. Tu samo jedan kadar. Navodno je u šupi tamo još jedan koji je operativan. Nije operativan. Moglo bi se voziti, ali Ma to mislim da je... istrčuje kilometre i To dobro sve, to, da. ali on je kao... Mogu bi se, ali opet ne smije se koristiti. To je druga stvar, da. Tamo Živčić. Da. Stani ispred okretnice pa onda polako da. Mogu zamoliti da me pustite van prije okretnice, ja ću ostaviti kameru unutra i ja ću slikati izvana. Vratit ćemo se mi opet nazad onda, pa sve jedno sad. Ne, ali ja bih htio snimati izvana Da. okretanje. Budete dva put je ovo. Znači sad ćete sad prije nje. Da, stani prije nje. Tako je. Ova nek radi dalje. Sad ćemo ja i gospodin Ziću vidjeti. Mogu ja i sad. Što je sigurno, evo. Može, jel? Da, sad više. Dobar dan. A vidimo se vas dana u nisam uopće, ono pogledamo, a ne vrećemo malo kad ste došli. Super, da smo došli. Gdje sad umo dobro? Ulazimo u predajku i počinje naše okretanje. Ovdje smo sad na okretanju. Kada si na trajektu,
quello che poi stiamo prima l'avione.